Kamegilia Truck Owner and Supplier Association kala kyntu iki sangut kibrio kibayo iki challan dewïong naga Coal India Limited bansai madan no iki challan sayo. Habakran hakilar pthai kubor hadin kejingwani kendu iki menteri sarkar bakentup uba dasakya lamare bat uba sengau balang dhar uba balen tubru presiden ke MTO&SA ulabu yakni kejingkentu khnang banyo penket yau dewïong. Ki sangut kibrio kiblayo iki challan nak office district mineral officer Chanjahils ki kentup yau heading sutnga 6,000 ton, ready sutnga khanri hajar sauspa prapautan, Dominic Marthong, 1,000 sanspa shipautan, ke khargungwar 1,000 praspa sanpautan, bat uthai por war khar, aru prajar praspa saupautan, bat kila daban siu, yaka royalty. Daga bagentu yaka sarkar ban pendu no iki challan lada kini kibriu kimla bansai, bat IT no shawe. Ulang bakakam kasakut nakani kadaw, bat omla ban leye. Habakili ulai thu bakador challan hayo bakikwa bande kapoi Haduh silak arpo haja tyngka kawei. Ulai thu ru bakum ka association kampat yo jingtep halo ka jingtmu katnat lengba ka jingtha ka Supreme Court ban pendai iki GPS traka haki truck handai lada kadon ka association hi kapriang songba. Kawei dai bat kini challan. Ikin tu kini kisanut kibayo ikani challan. Jang saya bakin siu ban sai no ban penmi no sayo nang ba ginyo ban le transport no dewïong. Markat kumbalong ta kawei dai bat kani challan. Bodai nang te no po sokes boyo ikani challan kala ayat na chimnai tamta. Ndai ba hangi padang ne po jantia bat lalai sau pernah minta ke korban kalau ada declare bakin saya nak buat realty ruk lah ada siu tip nak kaya kata kimla ban saya ni kimla ban penyai don way bola saya ci arspa telih dak challan ndai Haduh minta kelempat penyai kita kelempat stand ya pat start juga transportation nak kalian jongi nak kesang Meghalaya Truck Owner and Supplier bikin tu ke sarkar lada kini ki try challan kimla ban le sewa konsel no IT no cawei mar lada ki bat kini kemut kakam ka jam jongi pat kasakut kimla ban le ma ki bat kini ki nong yo kata challan Kalau mudah yo kan no kador challan ya kador ngin patip nama kat melu melangi asnyo ki kwa bandi ka challan Haduh si lak ar phogoi kada galong hakta kador kemut ndon bola bantit yo ta challan ada kalau cilak arfa gue, government rate ngimla ban betai, nama malum melangai asliu ke rate cangga challan, dewïong ulang arspa arajar raspa ston, tak challan galong 6,000 ston, kamu 6,000 ston, galong 1,000 bat mau bat ke challan, ston, kata agar kon perkom di action dong gasi ayo ya kita try challan gamut ke balngo menta bat ini balai kimla ban sei kata kan tan geliang jangi giman dur ke government ba idai ban le idai ban sim gini sei gini challan ban penyai no ke transportation nang ban yo kam yo nama gi kwa ban ya di kata kedor berem nama kimla ban di nak kadau gila ban stop gila ban delay ke tiga ban sei challan deh. Madang liang jongi ngin pahyo jing tip kata ada di dargadon kum kata li ni lagi bakloi ban le kata tang ban start ke kam kata maka kum bolong tam don ki ba jing tip jengi ton le kata gadur kenang ban penjai kita challan. Uba Justin Power, General Secretary haba pentep ya kapang jong kejingwan ni kendu iki menteri kelong hakabai day bat kejingsha dan kuna nakadaw kejingslam ban pentamai ki parmen. Ulong bau menteri kata transport unsai keren bau menteri ba kecela halor kani kebentah. Ba yong ba kia kani ka fain sekren bat minister bat kunjuru kumdei ka kam tang deng ko Meghalaya dei ka central government ka dei ka dar jungka dei kinya kamu terus kumu minister transport minister unsa ya kendo ba ya kren yo chief minister ban kin yo ban le ko ben kam ban pinggir dor no ya ka to ka permit ko baju sya fain tang sisni ru ila ngat ka fain chi si ko ja tyngka te ila pular yang iban bangin ba unya kren ba UCM ba kata si bena hadin ngebut kan so urlong no kata ka jimpan jungi minta kesu tang dai ka fain ladapi slim ban siu ya ka permit ban renew permit sisni ru
ngin hap siu shpe wajar tyngka ka fai tang sisni te tip si benang harap naik pada hadin dengan menang berbatai tang minta ngila sedang lah ya sedang berdini ke ikut kali tabang ngilap ba ngila syak fai shpe wajar nak kata kadau ngila je kendo ya i transport mentar sini tabar ila kular yang ini seperkat mungkin yerap ban penyiar dia kata ka dor ke bagi ngila syak fai kumino botrok kini ga haswa bonu umbar kim badon ga fai nomor badon ko covid-19 te kila iFree yang ini ba mulai cuba mulai training kita te ingat ya kafai dalam dua November jika kali itu menang berbatai nomor ngimjok bani kendo ini dari ini ke botrok ni ke botrok ni lap ni kata ka fai ba ngi hapsi itu kafai